vok vultu te thian ke kholshing official pigger YouTube channel viewers le subscriber zong te chibai le vekule vokin cho atana amamo te kan soidon ani vokin cho atana amamo te vok hian taksa thanna ti chuanan le chi thana tan cho amamo a chung te chu carbohydrate protein fat vitamins minerals le tuite amamo ani carbohydrate hei hi cho amamo tamber le chakna omna ani a hetiang hi vitamin huit vai fafai dip le pangbal kol basha ate a omani antak samamo aya tamanei chuan thawa achang thin ani protein hei hi antak sasiam tu ber ani a an than chapna ani bok ani anin tha chon nan te hetiang cho hi sa le sanga siam fish meal meat meal le thaya tangin soybean meal oil cake te hian apai tama vok cho thapa ngai kan ti ready made feed ni khata kan vok vul kezi ni kan pek hianin an tak samamo to protein a omani ti kha kan shedon nia fat hei hi thau lampang ani a hei hian an tak sa chapna a pe bok ani tin an cho ati tui boka an cho khalu tuk tur ati ziom bok ani vitamins hei hi chisang tam tak a oma kan ran vulten tlemin an tak sa in amamo ani minerals si chisang a oma antinan calcium iron iodine kan ti te heng te hi kan ran vulten an tak sa in chisang in amamo ani vok vultu te thian ke kholshing official pigger YouTube channel ilola subscribe lo ni chuan khongain min subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video thar a chhuwa piang in ifarsi a theidon ani tui ran tak sari zong 70% vel hi tui ani a chotha kan ti apo apoi mo ber te zingami ani ma se mizoten kan ngai tha hle heng an chomamo sang te hi voku pat dan le kan vul chan azirin ainang lo thei tui hi vokla in ni khata liter som pariata tanga liter som ni amamo a vok rai la in acho kezi khata tui liter thum amamo bok ani vok pui pa nga in ni khata liter som atanga liter som pariat tui an mamo bok ani